tutung itang thunga hiat dingwa hi le Christian missionary Graham Stein le atapani halupa om danu tanchina hiya hei thuwa hi le kumsom ni lenga paisa a tuni ma a thil tung a hi tuni asi champau kumsom ni lenga achin to kitona amaute sunna le za tak na et sakna koma hei tanchin hon gen ding ka hi Graham Stein hi le Australia mi India a missionary nasim azile atate to hongom mahiwa azi Gladys Stein to ta thumnewa tapani Philip le Timothy bana ta nume Esther neuhi wangsia thwai takin January ni som ni lani sangkhat zakwa som kwale kwa in atapani tegel to agari sungwa Hindu sakhwa kulmud mama pol khatin halumuhi Graham Stein le atapani te hi le Manoharpur muna Christian te ki khopna a teldinga ho ahiwa hei muna Christian sakhwa ommi atamlo banwa atang pia singtang mi genthei ma ngen khong hiwi tua aki khopna mun dingu a hi le mun lian lo gamla ka hiya atapani tegel a hi le school hall hun lai ta ka hi siakin Graham in leng hun lem changa la in pathian thu again na ton pi hi huchi in Graham le atapani tegel tua ki khopna muna ho ding in kenduhar apat agari wa hum ki pan khetaw hi a ho na mun dingu agin tak sangun anagam lama ma a lampi leng asyat Luadzia kin gari sunga zan gya mai hon so muhi khowat san lai tak a hi zong ma to gari leng tukbelte hong se lawin bit takin khak vek zoma a azing changa a ho na dimun ngai to komin Graham le atate I mutlim takin I mu hi hun bang tan hiam hoi taka ai mut nungun mi som nga kimbel di hongin singkhwa bana hiam le hei toy komin Graham te gya namun lam hon zwan taw hi gari sunga bangma thom gingzalo le I mutlim taka lungmong taka I mulai Graham le tepata gari hei migilotin apolama patin hon halpan taw hi Graham pata in khwa phok pa lo zoma wa gari bangtan hiam akwang lungin khwa hon phok panu hi Graham in le athei top swa in atapati gel phonga ahin nawu humbitte te somin garia pat pothiat somin himale wangsia thwai takin hei migilotin kimbelin pothe saglo big bekwa gari leng apolama pat ki hong thei lo ding in singkhwa in nangu hi hei naw pangni tegel Timothy le Philippine leng panpi na ngenin gari sunga pat ki ko eke kwa himale kwa ma apan pi tu dingom lo hi yai ki tha na mulkim hai tak main India gamsung chau hilowin khovel pumpi deng swaka yai migilote khutnung aza khape uma le saptuam heutu te bana gamsunga vai hom te le news reporter ten mo pai thu pan khumwa poi khoi tu te mathiak vekle go na sang pen pya khiding in India government kyanga ki phin na nei hi Wai hun laya India gama vai hom tu lian ma Atal Bihari Vajpayee in leng poi khoi tu te akin thei bang pena mathiat le god na sang pen pya khiding in cham hi aki cham na bangin poi khoi tu te mathiat hi pawa amaute hi le Hindu sa khwa kulmut ma le Christian sa khwa nak taka do dal le de lo pol khathi hi Wai hun lain Christian missionary khen khatin Hindu sa khwa zui khen khatte Christian sa khwa zui ding in phut lui sekwa Wai zakin Graham tunga leng haidan ngo na thuzwaw amza ka hi chibanga gam tangu hiding in ginta khwai hi Graham te pata tha na tungta nga makai tu lian pe na hi le Dara Singh hiya ama a hi le Hindu pol khat basrang dal kichi heutu te laka khat a hi kum sang ni le thumin Dara Singh le alom te tungtang Bhubaneswar kota ngai to hiya Dara Singh hi le mulkim na beya Graham le atapati gel tha na dia panla tu pen a apanjia kin khailu phiding in thutan humin om hi himale sangni lenga kumin Orissa High Court in damsung swangkul tang zoding in thutan hum thakhi Graham Singh hi le sangkhat zakwa somli le khat January ni som le gyatin pianga pathian sapna za in missionary ding in sangkhat zakwa som guklenga kumapat India hongom a Orissa muna pathian thu gen le pathian na sepna hon panin
huaimuna phak nat na veite etkol na mun leng hon pan khengal hi huaimuna mi ten amul lit ma mau phak nat na veite aman mul lit se se lowin aji to pangkhomin it takin enkolu hi mi mol ma tribal te dop sang na ding in leng pannak takin la a sangkhat zakwa somgyat le thumin aji gladys to kiteng hi nupa kitwak takle kingai niam takin pathian na hon sem homwa a om namun pewa mi te omdan nek le tak chi te a mi te nek bang le omdan bangin om thewa mi ten ngai na thema mau hi ana seppi penu phak te etkol hima le mi gen theile minwai nung te dop sang na ding in leng pannak takin lau hi graham te pata si nungin aji gladys a hopi nawa aman hi chin gen hi phaket kol na lama christian lo khen tuam na nei lowa ayat kol banwa christian sa khwa alu te leng kwama aphut lu om lo le amau de tel na banga lu jelu a hi dan gen hi apasal it takle atapa naw pang chik te atan na tunga alungtang nat didan ngai to angam hwai lowa gladys in himale pathian na se ma hi na a twal that tu te angai dam thu gen hi aman again danin kapasal graham le katapate tunga phubalak ding kalungsima omngei lowa himale kalamet le kadei pe na hi le twal that tu te lungsima ki hek na le ki bol hoina om theina ding kadei zo chi hi gladys in apasal to anasep nau sul nungte kum sang ni lani tanin sunzom to hi hichi banga na hoi asep na tunga india government in leng pa tak na padma shri award sang ni lenga kumin pya kinoma mother teresa award leng pya kinom hi haitana hi tunita ka igen theu